đầm pha te thâu ru suai tu Krista bel te chu har ru nam ro pui te ura in Zion an thlen ma hian pa thian thu lu chu puang chuak ru tui pui kho pui ri angin kan sual tan tu Krista zara ro puya ngam tu kan ni ro puya ngam tu kan ni ro puya ngam tu kan ni kan sual tan tu Krista zara ro puya ngam tu kan ni kan ma mi huai kal te kha an ding he he mun na ya an puan sa an thing en ru i swazara ne tu ten ba thiam thu lu chu puang chuak ru tui pui kho pui ri angin kan sual tan tu Krista zara ro puya ngam tu kan ni ro puya ngam tu kan ni ro puya ngam tu kan ni kan sual tan tu Krista zara ro puya ngam tu kan ni thi na te lau top lo turin kan nun na thuru kani ama lan hun na pianga ro puin kan lang feang pa thiam thu lu chu puang chuak ru tui pui kho pui ri angin kan sual tan tu Krista zara ro puya ngam tu kan ni ro puya ngam tu kan ni ro puya ngam tu kan ni kan sual tan tu Krista zara ro puya ngam tu kan ni kan ding tre vang a ro pui sia re turin a ma choi mo in kan fa kang kan lo man te mu tre vin pa thiam thu lu chu puang chuak ru tui pui kho pui ri angin kan sual tan tu Krista zara ro puya ngam tu kan ni ro puya ngam tu kan ni ro puya ngam tu kan ni kan sual tan tu Krista zara ro puya ngam tu kan